Kapitan Inteng! Inteng, saan ka di arumwar? Papanakumang ay kat agbagbagyaw. Ingka agrikurida Tanay, kita nadadakas pasamak dito barangay tayo. Amangan no kasapulan dati tulong mo. Naglamin. Kin ang mga nung matama anak iti maitayam ayira. Nung ay matamaan tuulog, malipata kung tinubong ko. Sa bagay, narigat mo't kit iti rumwar ita, tanagpig sa tibagyo. Delikado. Isumat. Pagkukutak di. Nagmayat maturog mo kastoy magbagbagyo. Ay, nagkaba na tayo maturog kanya. He! Maturog asasawam. Ingkang rod agluto iti kape. Tagkape tatanay. Naglamin. Siya na. Masalutak. Agluto ka iti hatkit. Taada merienda da. Nga, sikati ibabaon ko. Ngam ibaon nakmat. Si Kagaro, tamalang minat. Hindi mo kaya di maturog talaga. Nagmayat, tagkukot mo kastoy ngagbagbagyo. Tanaglamin. Agawaan tamarito yan. Alalayan ta ni Ina Maria. Taintayon ije barangay hall. Ay maray, ay umaykan Ina Maria. Intayaw, amangan no delikado to'y kalapaw mo. Sabay agmay may sakakit nga raw. Isa pa naglamain. Ngamdya kaya ti pumanaw di ti kalapaw ka. Kamang itayab ti angin. Intayo kita Ina Maria. Ay sausi, amangan no uray sika. Kat itayab ti angay no kaskasanaw. Ay delikadaw. Kat kasanod nga ito'y balay ka. Mintayaw Ina, tanay, amangan mo ad-adda nga ipig sana ti bagyaw. Intayon, Ina. Irikap tayon to'y kalapaw yaw. Ay, umay ka na malakay. Ang mga lumalayos ka dito kalapaw-maw. Ang mga nung umatot ti danong di takarayan, malakay. Kat dumanon dito kalapaw-maw. Ay, saanan? Panawan daklatan dito, oy. Sakaya ta panawan ti kalapaw ko. Ay, saan kumanatang ti ulo, mama? Intayo kideng. Sak narot kaya ta panawan ti kalapaw ko. Agkaputi ka na, ma. Umay kan. Delikado dito ayan mau, malakay. Ang mga numayanod to'y kalapaw-maw kat mairaman ka. Iso nga intayaw. Kuaraw, manu a pamilya ti adda dito barangay hall. Ay, delikado ti babalay da. Ang mga noy tayag ti angin. Una na, ang ingkamilat ta agrikurida. Ang damot na tatabadong kandagiti tanod na kakadwak. Ay, imbag pa'y dakabadong kan marituyang. Nasaan da nga opisyal ti barangay ngam adda da dito atong tulong. Kasta mo't tinasayat abo marangay, nana. Ngam ni Kapitan. Apay ngay nga awan dito. Ito siguro, Kasano ko arog, intayon. Ang mga nuada na itayap ti balay na dita senior citizen. Kasimay. Wine Don Silmaw. Musigay, tarumor kami pa'y nana. Agrikurida kami. Ala, agkapi kayo pa'y nga rod kwarog. Don Silmaw. Sakbay arumwar kayo. Nakaluton ni Marituyang iti kapay. Ay na, nagimas to'y barako. Nagbanglupay. Makaiayaw. Maray, day tajay indonate mo. Ay, Maray, nagbanglaw. Iso akay kayat ko da ito'y akapikaw. Ay na, ay mayak maray, pumudot ti rusaw. Awon gaya, ni nga tamari banang. Anya nga tatiar aramidan na ita. Ngagpaysaw, ay awagak man. Sa nabalay, taintugot po ti silpon ko. Insilupin ko, tapnusan amabasa. Waon, uray siyak, insilupin ko maut. Ngala, awagan man nga rod ni Mari Banang. Ang mga kildimot noan niya tinapasama kadakwada ka ni Kapitan. Hello, Marituyang. Nakaawag ka man kat agbagbagyaw. Maray, kumusta kayo kin ni Kapitan? Ayos kami lang dito'y balay. Ni Kapitan ngay, sa dino ti ayan na. Awan mo dito'y barangay haul. Ay, adda ijay siled nga agkukukot. Tamalamin ka na. Di na kayak ti rumar. Kay, kumusta kayo mat dita? Adda kami dito'y barangay haul.
napan kami nag-rescue kin ni Marijuanang itibakal. Ha? Amangan namin lumaitayab ti kalapaw na, kadelikadaw. Kahit? Adda kayo nga ron dita barangay hall? Maray, nasken nga may nga datao dito barangay haul, tadda nag-evacuate ditaw ni. Nga, kasta ka day. Ala, umayak mo't nga raw. Mabit lang tamang isagana ak iti awitak ama pandita. Inteng, intan ijay barangay hall. Sapsapulen da ka ijay. Adda dagiti nag-evacuate ijay. Kanyat aramidak ijay. Nagruna kat makabasat ti tudo. Uray awan aramidem ijay. Basta makita da ka dagiti tattao. Tadi daket ibaga nga awan aramidem. Adi mo ammo ti tumulong. Nalamlamin. Ibagak ang agsaksakita. Anya, ay tumakder ka ditan, taintan. Bit-bitan dagiti ipanta ija barangay hall. Kape, kandado mapay. Ay, ang kalatan. Masadutak. Malaminak nga ron. No sa pulan da. Ibagam ang masakita. Adda inyag ko, anak nateng, kandado mapay. Adda pa'y arina nga iluto tayo. Pagbalinan tayo, hot cake, wano tinapay. Naimbag man tanalagit mo tin, may maribanang. Nasaysaya at matlaang nwadda ka ditaw, Maribanang. Tadikat kunaan dagiti taktao nga awan kayo kin ni Kapitan iti Tiyempo Tiriga. Ay, day tangarod, ti pinanunod ko. Ay, masurunak ka talaga kan ni Inteng. At talaga adi na kayat ti umay. May amaw, sana ba itanda ka nga? Alang araw, iluto tayon ta arina nga inyag mo. Agluto tayon iti hot cake. Word, mare. Sigay, tumulong ak magtapno mabibiay. Ijay kalapaw ka. Amangan no itayap ti angin. Saan mo pala ang panunutan jay kalapaw mo? Ina Maria. Alakit din. Agsupas ka kan mangan ka dito'y hot cake. Tapno saan ka amabisinan? Ay, agawid akaw. Amangan no adagtakaw ijay kalapaw kaw. Awan. Iso dito'y kapayla ang barangay hall, ina. Agingga nga agsardeng ti bagyo. Awanan ti bagyo, Inteng. Di ka kadipay larumar. Di ka mapanag-duty. Masadutak pala. Nakitak da pari badong kan kwarog. Kakadwada dagiti tanod. Mapanda agrikurida. Apay akadwada ni pare ba daw? Ay ka tumulong Oho, pumapapil manin. Saan ba't nga opisyal ti barangay? Nga maging gagagad, makirek-rekurida. Ammom kade at imultulong ni pari badong kadagiti kalugaran tayo, idi madama ti bagyo. Anya kumat na itulong na. Ay adu napanda nagpalpala iti kanal, tapno saan nga agbarado. Ado ti naramid da, sana kasken ka, nga da kala dito'y balay nga agululdag. Nalamin nga ron. Imbag pa'y ni pari badong tatumulong, angam ka, sadot ka talaga. Ha? Di ka man lang ay... Guli ka, papanam. Ay, kaduan mi ni Maricuan ang agiwaras iti donation, manipod ka ni Mayor. Ay, saan ka mapan? Awan ti agluto iti kanag. Makamukan iti biyag mo. Sadot! Agyaman na kata kayo, lakay badong. Kwaro kandag iti kakadwayo tay may kayo. Agrikurida kami nga may indon silmaw. Nasayat nga rod. Tasyag, mapanak ijay ili, tay nakalaan dagiti dinawat ko kadagiti amigok, para kadagiti babakat kan lalakay na bagyo ti kalapaw da. Ay, nagsaya ata indon silmaw. Dagayam natumba akayaw, ti abukado di tabatog ti balayaw, don silmaw. Kasanaw, ikatin mi ka di ti kayaw, ta nakabalandra di ta kalsada. Ang titinulong kami indon silmaw. Nasayat nga rotada kayo. Tapno saan ako naman ang daniti sa bali pa eh. Da kayo latan titang danak. Ay, saan kami nga agpatpatangdan, don silmaw. Nang runa, tama nagtulong kamay. Saan man, tangdanan kayo.
Imbag lang nga igatang yu iti kape kada sukar. Ay, alang nga rod adon silmaw. Tamang rugi kami ngagtrabaho. Aw, atay ta, nalbasain. Naputid-putid tayong tikayaw. Taramidan tayo kano apagtungaw kung nani Don Silmaw. Ay, wala. Nagdakkel kay din na ito'y aponte buka daw. Alain tayo kano latan tikayaw, no kayat tayaw, tata. Tasayang kanulain. Wala. Saan mo't nga usaran ni Don Silmaw? Iso ako kwatayaw. Ay, nabanugak. Ay, Wen nga raw, kat kasanaw, agiwaras tayaw iti donation. Ado siguro ti mawarasan a kabaranggayan tayo. lakit day. Yamnaskan akitaan tayo anaimbag dagiti maikan. Saan tayo kadi nga ikandag iti babaknang? Isu nga rod akitaan tayo dagiti naskan a mawarasan. Dagiti talaga nga awanan isaang da. Isu dati umuna a maikan. Ala nga rod. Kitaan tayo no asino dagiti rumbeng a maikan. Nagbak na nga talaga ni Don Silmo ah. One mate. Iso ti kalawaan iti daga dito'y kabildatan. Dabay di Amerika dagiti anak na. Kat paupawitan da iti dolyar. Ken nadapay negosyo na. Ken saan mo't gaya manaimot. Agasem nga itanawadwad da ito intin natang dantayaw. Naamuan na nga main, ada tayo lang tinagrekorida iti bagyaw. Sagdudwaribo tayo may. Ay nagsayatin nga. Haday gatang iti bagas ken siday. Una, tataba daw. Nagsayatin ni Don Silmo. Di pa ila iso ti agkapitan. Ha? Tasukatan na ni parinting asadot. Mala, umay kagitain. Surutin tandag iti kakadwata atano di barangay haul. Taintay ibunag dagiti bagas adonasyaw. Ada bagas sa donasyon manipot kadag iti gagayem ko ababak nang. Ket madama nga ibumbunag da kwarog. Ket ipaima kada kayo kagawad ko anang kaputawan mat ni kapitan. Sikan ti makaammo no kasano ti pamayan nyo, ha? Wan, Don Selmo. Da kamen ti makamo. Kat pagyamanan mi unay. Adulakid di ti maragsakan a kabaranggayan a maikan. Ang apay, ayan ka din ni kapitan. Ada siguro iji balay da. Ala, gaput ada kayo tinagagat. At ang tugong gunayo nga itad ko kada kayo. Ha? Wen, kagawad ko anang. No asino tinagagat, isulang timay ka. Panay mat babakat kan lalakay ti kaaduan anak kalista may kan iti groceries. Marikwanang. Ay, huwan, maray. Adamot dagiti nadangran iti bagyaw. Isuda pa'y kumaati kang runaan ang maikan, ken dagiti nadadaulan iti balay. Wan, kumpleto tayo iti listaan. Kat panagkunak, mawarasan damin. Ado matiwaras tayo. Iso asigurado ang maragsakan data maikanda. Ayun gayam, san ka di nga umay ni kapitan? Yak pa'y nakikita. Ay, saan yun? Asapulan pa'y. Sana bale, tadakmat. Siya kun ti makitinulong kada kayo. Ala, irugi tayo ti agiwaras. Adabas si takas nga itad ko kada kayo kagawad ko anang. Sikan ti makaammo amang bingay, ha? Don Selmo. Kaya nadapay bagas si Jay Balay ang ginatang ko. Umay kayo mangalay ti sagay sa kayo asako ti bagas. Ha? Da kayo ati mulong iti madama ti bagyo. Opisyal man wano saan. Ay, nagsaya atin no kasta, Don Selmo. Ang empuera ni Kapitan Enteng. Tapulo sadyak nakita ati mulong, ha? Don Selmo. Sika kenda kiti kakadua makagawad ati mulong. Iraman mo matandaban ng kentuyang. Ay, uwan, Don Selmo. Aramidag ti imbagam. Katagyaman kami unay. Kagudwat kaban mo day takwaraw. Hey! Ay agyaman nakta nang yag ka iti bagas ah. Ay, Kakaasyan nak talaga nga angkel mo ah. bagas niyan ti banang dayta. Manipod kini Don Silmaw. Ha? Inted ni Don Silmo? Siyak ngay.
awan ka diti para kanya ket gayem ko pay ni Don Silmo. Saan na kanu nga ikan dagiti sa natin mulong iti bagyo, Anggail? Naa. Isuan niyan tilaeng. Ang tapay kwartang intud na, Ay. Tamay saan na ikan niyan, te. Siyak ngay. Saan nga rod nga ikan ni Don Silmo dagiti sa natin mulaw? Yay. Isu asuri ka lang, Anggail. Tas saan ka maikan iti kwarta? Talaga ang nagsaya at atao ni Don Silmo ah. Agasam nga ay tinaikan na ititulong dito'y barangay tayaw. Katwan, pangipanan na nga rod iti kwarta na ngay katagmay-may sa iji balay da. Un nga rod ah. Anya nga tano isulaangan ti agkapitan. Ha, ibaga tayo kenkwa na talumaban to a kapitan. Nga main managtulaw sana sa daw. Saan akaskin ni Kapitan Inteng aday talamat maturog tiya muna. Ala padasam nga ibagaday taka ni Don Silmo. Wun man ngagpaysaw. Ibagak man kin ni Don Silmaw. Anggail, pag dinamagan dito'y barangay tayo, masukatan na ka ni Don Silmo, kas kapitan. Naku na. Kasta ti warwaragawag ni Nana Tuyang. Naa. Nga main, sadut ka kanu a kapitan. Ay, 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 ay. Imbag pa'y kanu ni Don Silmo, tamo na ti tumulaw. Ay, 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 ay. Ang musika, day talanat naturog ti inararamit mo, iti agbagbagyaw. Idinto tada kamay, uray ni Don Silmo, kat timulong iti agbagbagyaw. Aging lalaeng mo ni Don Silmo. Ayawan mo nang Kyle. Agagat ka ngaminay. No adda pagrigatan ti bumarangay, tumulong ka man. Napan mo't timulong ni Antim Abanang idi agbagbagyo. Saan mo't nga iso ti kapitan? Si Kamay. Iso nga gagat kan. Tapno saan ama ikat ti amor dagiti kabaranggayam kan ka. Ay, todas mo, Kapitan Enteng. Rumbang ngamin, anagagat ka. Tapno awan ti masao, dagiti kabarangayam ka. Ala, sige! Dinan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Ay, ulag! Ay, ulag ko raw! Ay, ulag ko nak! Dayayan, paltugan mo na! Ay, unyang paisaw. Ang nagbasit mo dahil nga ulag ang kay. Uray pay. Ay, nakaslamit. Sumiyag ti kararwak, iti kigtot ko. Sanay. Ah, Dahil takit din ti pang sayangak iti bala, ha? barsakak man langan iti bataw. Ala kayaw. Eh, Natamaan yung samat ti ipos ti basit nga ulag. ay, masurunak. Ay na, ado apagnaan na. Dito'y pay. Talagang adda ulag ijay parey. Anya? Pasaray makitak no tunggal lumabas ak ijay. Ang yakan anwang. Ha? Ay, nakabut-butang gayam ijay. Sana nakabutbutang ti ulag parey. Na, Lucky day, tadi mo ananwang. ay, disturbo na kita nga ulag. Dadakit din ijay. Kasta siguro tadadanom ijay. Ah. Agdigos damit Ay, makitak pa'y maminsan. Pang-urat. Api apang urim ngay parey. No lumabas lang, Mike. Ay, makapasuron nga ron. Ay nainteng. Pagpapudutam mo't dagiti ulag dita makitam. Ay, buludak ti balunat mo. Na, ay, mapan ka ija barangay hall. Itugot mo, ti balunat ka. Ay, balunatak ati ulag no da makitak iti dalan. Anya. Ay, masapol ama po kaw dagita. Narigatan! Ay kat palabsam pa'y ngamin ti ulag Sakan tumag na iti dalan. Salit dagita a klase ti naparswa. Kasano nga no, marabyanak. Magnaak ijay. Di pa'y mapadde kakaon. Kagatinda ko na. Tukawanda ka kunam. Ay, saan amabalin abuludam ti balunat ko? Ay na maribanang ibagam kin ni Kapitan. Ti anya, marituyang. Adi nasaksaktan dagiti makita na ijay nga ulag. Tamaday. Dakman ammo kaniinteng. Kunak day taoy. Tada kanumot ulag nga muna ti agibalas. Ha?
Isaw tinako na day di apong may idi abakag. Ay, delikado nga ron ni Inteng no kasta. Wun, ibagam taliklikan na asaktan dagiti ulig iti dalan. Takrot ki diya na dya pare Inteng, tuya. Anya, Ulag only, basit kit kabutang napay. ay permi siguro ti kitot na. Iso asimyag ti kararuan. Aha. Sobra naman ti bagbaga na dya pare Inteng. Imbagak nga oray no kasta, di da saksaktan dagiti uleg. Isumay, saan mo't kita kumagat ti ulag no di mo anway? Kun mo, Ada akong dito'y dalan, ay agsipot ang kadaibag. Isaganak ti igam ko aruno. Ay, apaman ang makitak manan ti ulag. Ay, bautak babaan day tayo. Ay, kung nagtumit, ada manan day tanga ulag. Ay, agsagana ka. Day to'y ti parakan ka. Ay, jak na tamaan. Nakaadayon. Ay, adwa talagan nga agpaiso ti ulag ije dalan. Amangan no adda naganak nga ulag ijay. Kat Ay. anak na dagiti nakitam. Uwan sa ay kasaritak ni Kwarog ta patayan da amin dagijay. Anya, Narigat no dumakkel da. Disturbo da iti dalan. manungamin ayati nakitam ijay. Ay may saangam naminduan nakakita akon. Ay, mutlagayam. No ngay may salaang nga ulag jay nakita yaw. Ay sa anak ang mamatay. Aduda. Ay may saman abuti ti araken pulutan kagawad. Mabiit laang tamangirwarak iti arak, Kapitan. Ay, Adya ti pulutan yaw. ay dilatalatan na. Mabalin nga ipapudot mo pa. Sige, Kapitan, matungpal. Basta adda na yun, tibayad na. Awa, di kagdanag ta na yunak ti bayad. Mayat samat ti order mo ang kalinteng. Ay, siyempre Napatagsamat launay ti bagayo kanyak ita. Ay talaga napatag. May papan iti ulag iti dalan. Ha? Kaya't ko asapulan, ta patayan nyo man. Anya? Narigat no umaduda. Kagurat akit kitaan. Anya ti sapsapulin niyaw kadagiti kakadwam di dako araw. Nagsapsapol kami ti ulag di tao, itataba daw. Anya, binilin na kayo ni Parinteng. Kasta nga raw, tataba daw. Kahit ada ka din nakita yun dito yung ulag. Awan pa nga raw, duray may isa. Siguro kit pimahanaw da na. Nasaya at mait, iti kasta. Awanan ti parikot ni Uncle Inteng. Takrot ngamin ni uncle mo nga inting kahit iti ulag. Ah, No kasta nga awan tinakita dakwarog nga ulag. Amangan no natayen jay kunam abinaot mo nga ulag iday. Sapay kumaat, takas tangag paiso. Tano si bibiyag kumapay laeng. Di adda kuman ang nagparang. Ah, Panagkunak. May salaeng jay ulag anakitam ken nakita ni Pari Badong. tasayat no, natayan tapno awanan tag parparang ijay. 5 abulan ng tinapalabas. Saan ka day? Wen, Iso nga awanan ti rumbang apagbut ngam iti dalan. Nawaya ka itan amag na ijay nga uray marabyan ka. sapay kumaat, takas tangag paisaw. Iso ang nagpaayabak iti meeting. Tadama ko na a community service tayaw. Maipatungpal iti lugar tayaw. Magsidalos iti dalan di tayo baybayan na nasa magtiigit ti daldalan tayaw. Nasayat. Kini, numaminsan kat adda ulag iti dalan tayo. natalusanan ti dalan ang kalinteng. Huwag nagpaisaw. Mayata na pagnaan. Siguradaw, awanan ti ulag nga agparang. No adda akit, kaasikan niya. Ay, di kay kadi agpaitulod ita amapan iti barangay haul. Sanay, magmag na ako na mapan iti barangay hul. Sa bagay, nadalos itan ti dalan na pagnaan tayaw. Ganasak na magmag na. Tapno mawat-wat ti bagbagi. Gatuan mata, angkay. Gusto mo
Hindi ka nadalos itantidalan dito. Ha! Ulag! Ada ulag asumusurot ko niyak. Ay, tumarayak. Ay, umay ka niting. Hindi kagbat-batay. Ay, nabanog ka dagos. Ginayadak naman. Ay, salbag matday nga ulag. Ay, ito gaw kumapay. Ay, unay kididay toyin nga ulag. Ay, ha? Ito ulag! Di naksardagan! Ay, sus! Ituloy ko tagtay! Taray, iting! Ito! Nay, nimod pa rin ding dahil sumungad ko araw. Kaslada ka buting na. Ha? Kita mo. Kasla kamkamatan mati ulag. Ay, sus. Ay, Wayne. Ulag mo niyang paiso dahil ko araw. Ha? Umay kayo tataba daw. Asabtan ta ni ang kalinteng. Ay na. Ulag mo niyang paiso ti makita kiti kalsada. Ay, kwarog! Pari ba ito? Ha? Ito ulag. Ay, na. Awan mo tanti ulag ang kail. Salbag na dyan nga ulag. Ay, nakatiloksaw kon. Simyag samot ng tikarkarma. Anya. Ay, nabanang. Nagkakapsutak. Anya, Timayab samot tikarkarma kon. ay agtal na ka man. Ay, bumangon ka kitday, taing ka agdigos. Mabuti nga karumor. Ang mga no adapay lati ulag itidalan. Salbag na dyan. Ay, Dahil na. amom, adaatap ko ati ulag anang kamat ken ka, ket iso tibasit nga ulag asinaktam ide iti dalan. Mabalin anabigbig na ka. Anya? Ay, dahil ket ti maalalam inteng. Nagsubli ti ulag, tabalsen na ka. Ay, saan ko mamata? Anya nga ti arami nagbanang. Ay, ket isardeng mun ati mang paspasakit ka dagiti ulag. Ha? Laglagi pem nga uray ulag dagita. Adamot karbenganda nga agbyag. Kapaya pinayapan nak, antibanang. Wen tamabuteng ni uncle mo nga inteng aromwar. Ha? Iso nga itulod mo ija barangay hall. Grabe mo't nga minti napasama kan kuana, antay. Karkar na nga ulag nga ruday jay. Takinamat na moten ni inteng. Isungarod akas lamamati ak. Nga isumot la day jay ulag a binataw. Kan binaot idi na ang kalinting iti dahalan. Uray siyak. Kastamot ti kunak. Iso asika kwarog. Liklikam dagiti ulag. Antay, Di mo aramiden ti inaramid ni uncle mo. di kagdanag. Sanak akas kini ang kalinteng. Amaw, marikwana. Yan ya. Manipod nagdinamag tinapasamak kin ni Kapitan. Mabutengdan amag na itinasao adalan. Ay talaga ba't? Uray siyak, mabutengak. Agasem ngay dayta. Tadagayang may nga ulag dita kag kamat iti lumabas. Anya? Saan mo't siguro nga amin alumabas kat kamaten ti ulag? Mamati ak anila ang kapitan ti kamkamaten ti ulag. Kasanumat ama siguradom ngay. Gaputan namin doa na asinaktan da dyan nga ulag, maray. Ay, kastaya. Amangan mo't no amin a tao, kat balsan jay ulag. Ay, kaya't ko atiliwan nyo da dyan nga ulag ko. Anya, Ay, abam dagiti kakadwam ta sa pulan yaw. patayan mi ka din no makita mi ang kail. Ay, itiliwan nyo. Tay kabel ko ito nagtisa ko. Ha? Talpasan na. Ipan iti adayo abantay. Ija yun to nga ibulos. Anya? Wano ipan nyo kadagiti mangimat-mataon. Iti makon ko na nga animal welfare. Ay, kasayatan pa ang kail. Ngamtay ibulos mi jay bantay. Ang mga no agsubli pa'y kitday, kat kamatin na kayo manay. Anya ngay. Natiliw da kadimot lang jay ulag. Ay, unbanan. Iso ang maragsakan na. Kasano ama siguradom nga iso ti ulag anang kamat ken ka. Ay, mayro pa akti ulag. Na, Malipatan tilangana. nasayat nga rod no kasta. Awan ang ti pagbut-but nga. Nawaya akon amag na. Anya nga ti aramidem.
No bilang, tadamanon makitam nga ulag iti dalan mo. Na, Ang mga nubatwam manen, kas kada pang-uram iti kayo. ay, kwa, saan? Naditigra akon. Narigat gayam timang pasakit kadagiti kakasta aklasay. Ta pumalis na kay. Nakunamon, inteng. Iso aliklikam timang pasakit, iti uray anyaman amakitam, iti dalan. Ay, wait manang! Ay na, Kapitan! Saan ngamin anasaya at tiinaramid mo? Agyaman ka kiti, takas talang tinapasamak ka na. Kat inton maminsan, ang mumton kararamidan. Ala sige! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Anything. Ni Kapitan Anything. Mare, ibagam tuman ka ni Marituyang a dumagas diti tersinak, no, makitam. Nay, apay, saan kayo nagkit-kita, Maray? Saanen, Mare? Sipod idi impakitak ken kwa na di nagatidog alista anti utang na. Saan mo tin nagpakpakita ditoy? Ay kat mabutengan Kasano aya kaatidog ti utang na dito'y tersenam? Ay, no arigan sa nga kilometron, Mare. Nagatiddugan? Ay kat talaga ang mabutang nga agpakita kan ka, no kasta. Iso nga ibilbilin ko ken ka, Mare, nga inton makitam ni Marituyang. Pakibagam man laken kwa na nga umay ditoy. Sige, Marikwanang. Ibagak dayta, no umay ijay balay inton madamdama. Nagpariir lakit din ti umay agtugaw dito'y arubayan niyaw, Maray. Impaaramid ko ngamin kan ni enting dayta atidog atugaw. Umay pagtugawan, dagiti kayat na nga agpariir. Akasken ka. Ay, makarelaksak ka talaga. No adak dito'y arubayan niyaw, Maray. Apay mat anak ko nam dayta. Apay, saan ka ang makarelax ije tersena ni Marikwanang nga ayuyang mo? Anyamot ngay dayjay aba. Na, kaguram itan jay kumarita. Kasano ajak gumura, Maray, naglaing singayr. Ay, wan. Imbilin na kanyak, ano makita ka? Ibagak, amapan ka agbayad. Na, kita imbilin na pa yan kan ka. Kasano? Saan kamot kanon nga agparparangkan kuha na? Kita ti kinaalas ti ugali dayjay aba. Tatila pangibilbilinan na. Kat no nagatidog magayam ti utang mo. Ay, makaungetak no kastalaang. Na. Ad-addan asa anak nga agpakpakita. Sa dino ay tinagdapan. Di tabalay da maribanang. Apay nagnakapay lang di talikod. Kit naglawa di ta kalsada pag naam. Makita nak nga ro dayjay abaak ako, Maray, kat singiren nak manon. Ni kumari makuhanang. At dapay aya sa bali ako, Marik, analay nga singayr. Isulaang mag... Ay kuting ka makisarita Ay, jakla ugali ti makisarsarita iti baak anasungay. Ay nukas talang tugalay, magginura kayo Ay, uray pay. At damo dita ni Kumarik abanang. May ilang mga mayamot yung utang mo. Mailam mga dayjay ako, Marik, akwanang badong. Nagado dita mabalin ko paglamangan. Apay nga ta. Saan matan almablabas ni Marituyang dito'y kalsada? Itay ko pa'y apadpadaan ang takasarita ko, ma. Ninanatuyang, ket no naggapo di tabalay ni Antibanang. Wan, iso nga rod apadpadaan ak dito'y kalsada. Saan mo na maure alumabas dito'y kalsada, kagawad? Ah, Gaputan nagnadita abandan eh. dita karutan? Wow, dita tinagnaan na nagawid. Ay, talaga nga ilamlam mga anak, ah. Apay nga minaya kagawad. Sing-singir nga rod yung utang na. Saan mo amasingir ni Nanatuyang? Ket no nalaing aglamang dayta. Ay, saan na mabalain? Ipabarangay ko. No saan nga umay agbayad? At danto manin maipabarangay abakait, gapo iti utang.
Hindi ka mabait, tuyan. Pagbay na kumangay. Dayta, utang mo kini kumari makwanan. Imbis na mapan mo bayadan, ilam-lam mga kiday. Apay, amin kayo, day talaki din. Ti kanayon nyo nga ibaga kanyak. Makauma kayo. Katpud no mga main. Ay, iturog ko man langag. Ay nasayad, mate. Wan, tapno malipatak day tanga utang. Di mo liplipatan na. Numakaring ka, agluto ka na dagaw. Kabadong, mapankan samot ijibang kagmaw. Wen maray. Kahit ni Marituyang ngay. Kaya nakano ti maturog, maray. Ay, aginanamot ah. Wen tapno makainanamit amang pampanunot ka dagiti utang na. Ay, wun gayam. Nadakamat mong matlangan ti may papan iti utang. Mabalin ka di nga ipalagip mo kenkwana, ti may papan iti utang na. Kanayon ko ngay bagbagaday tamaray. Nga umay nabayadan, ta nakababayin king ka. Ti problema, saanan nga agpakpakita kanyak? Ay, pasensya amlatan, maray. Mabain nga, main. Awan mo ti rumbeng apagbainan na. Umay atag sarita kami maipapan iti utang na. Mayam, maray, tay baon kontaw. Mau, kagawad. Nakapanimid ka mo't di talamisaan, mau. Ay, pampanunutak nga men, no kasano asingirak ni Marituyang. Paya panunutan kat kumarim, mate. Ay, saan kami san nga agkumari? Ta saan mo ten nga agpakpakita kanyak? Kaya't mo asawain. Talaga alikliklikan na kan. Wan kwarog. Di nan kaya ti makisarita kanyak. Pagsaritaan yung lakumanday ta. Saan yun nga idanon iti barangay? Kasta ko maa talaga ti kayat ko ama pasamak. Mahala day ta itinasayat asaritaan. Hey. Isuasaan mo kumaunay a panunutin day ta abanan. Hindi na pa nakikibangkay. Nakaturog tayo ito yan. Aging gaita simbang petakan, nakaturog pa lang. Ay, sana mabalin tayo yan. Naskin aringat. Hoy, tuyang! Magiling ka! Mano aya, je utang ko, maray. Ha? Magsasaumay. Ang nakakidam. Ala, bayada ka, tapno awan makunkunam. Ay, agtagtagainap. Ay, ring ka, tama pa naglutaw. Hoy, tuyang! Agiling ka na! Ay, anay! Apay nga kidil ka! Kitsan ka magayam nga giling? Apay arining nak! Simang petakaw na nagapoy di bangkag, kit mabisinak. Awan pa'y naluto mamakan. Ay, inturog ko. Tapno saan kon apanunutan je utang ko. Ngam natagtagainap ko maglata. Makitam dayta. Dayta ti pamanagnag asaan mo amay tarayan dayta nga utang mau. Urayan niya pa'y tararamitan. Ay, dandanin Maray. Dandanin maibos ti pasensya ka ni Marituyang. Mapankunto at talaga ipabarangay. Ay, ipagpagapom lakuman iti panagkukumari tayo. Ay, saan ama balain? Imbagmat kumahan o may makisarita. Saan pa'y nga may nakisarita, aya? Saan pa'y nga road? Ay, talaga ang mabutang. Di ko namkit day. Ay, awan babain na. Nagpuskol ti rupa na. Kat bareng umay to agbayad, ta saan la asyak ti mangibagbaga nga umay agbayad. Kinasarita nga tan ni Kapitan. Wen, kinasarita na day jayan, mare. Ay, umay to ko mga rod agbayad, iti kabiitan na panawan. Yang nga tararamitan. Di ka pala maturog. Maturog ta na. Ay, jak kaya ti maturog. Matagtagainap kung tumanan ni Marikuan nga agsingsingay. Itanya nga ruting karamidan. Uray iti tagtagainap ko. Agparang latatirupa ni Marikuanang. Kahit nakaisa mo noon nakakusilan. Kaslang umurnger alyawn. Esas, nakamamakarupa no kasta. Anya nga'y taramidak ba daw? Ay kating kagbayad din na. Hindi pa nga'y bagbagak na itaking ka. Ikanak man nga rod iti pagbayad ka. Tamapanak agbayad daw. Itaman da ita. Siyak pa'y lang mo timang iti pagbayad mo. Ikat baybay amlat nga rodin Akanayon ko ang matagtagainap ni Marikuan ang agsingsingay. Ay
Kanya nga taayat ti pagsarsaritaan da kwarog kun pariba daw. Apay, pati dayta, pagproblemaam. Una, tay da pa'y nga agsarsarita. Kay, adda nga rudnas ken a pagsaritaan da. Kapay nga inayaban ni pariba dong jaglaklako iti ice cream alakay. Ay kat gumatang da. Sapay didakmot ayaban. Ay unay kan. Amin lakit din kat madilaw mo. Ay sus, gimatang dan. Ayabamot tagumatang ka no kayat mo. Numabalin ko mati utang, ta utangag. Eh, ay. Di nakita ni tikas ta inteng. Tauray siya kat awan kwarta. Ay sus, pimbanawon jaglaklako iti ice cream. Kay, apay nga rod ang makasangsangit ka. Kahit ko nga ron ti ice cream. Na, ay agtal na ka man. Kas kalaubeng. Hay, awan nga rod igatang ta. Ice cream ko ma. Ay, agyaman nagtatabadong Taing gatangan nakiti ice cream. Pinautangan na gaya iti kwarta. Kat kunam mo ta ka sa pulan nyo kininanatuyang. Pudno dayta. Dayto nga pautang mo kanyak. Pagbayad mo't lang ni Nana Matuyang kini Marikwanang. Amok analaing kang agbayad iti utang, tatabadaw. Sakpay mo ti kunam, kwaraw. No binayadan lang iti utang, siya ti number 1 akalaingan ngagbayad. Kunakon kay. Iso asan ka madanagan, kwaraw. Apay kumamadanagan nak. Agbayad aktuking ka. At danto pa'y porsinto na. Wow! Wen, siyak ti magpanagnag ang nagbayad kan iti nga kilometro nga utang mo kan ni Marikwanang. Marituyang. Nakita mo, Maray, nganyawat ko kini Marikwanang di kwarta pinagbayad ka. Wen nga rod. Nakita mo't Maribanang, abinilang ko di imbayad na. Nakitak, Mare. Kag, ayangay itanti mapasamak. Ta nakasirseryoso kayo mo't adwa. Kasla dalat ta sakit tinakam yo iti tunggal maysa. Siya, kawanan ti sakit tinakam ko. Si Kangay, Marikwanang. Siya, awan mo't den sakit tinakam ko. Ala, aglin naman o kayo nga rudan. Anyang aglin naman no asasaw, Maribanang. Jakla kaya ti makialamanaw. Ay uray siya, Na. san nga uso para kanyak dayta? Ay, no kasta, aging ginura kayo pala. Ay makakatkatawa. Oray siya. Tagkat katawa kayo matan adwa. Ay kung makipagkatawa ka mo tin, Amaray. Ay katuan ang kakatawa tayo nga rudan at alo. Ang kukumari tayo manay. Ay, uray la simbakit ichan ko ang nagkakatawa iji tersina ni Marikwanang. Kahit mayatay, nakabayad kan. Una, isungarod anaragsak kami manen nga kukumaray. Kalpasan ang nagkakatawa kamay, nag-inistorya kami manen na. Kasta mo tisigod nga raramidin nyo Mayaton badong. Saan na kun akagura ni kumarik akwanang? Kain saan mo mo't nakagura? Ay saanan agkumari kami manen. Siyak ita, tiyag problema. No kasano ka mabayadan ni Kwaraw. Ay kat si kamutan ati agpanunot iti dayta. Di nakiramraman. Anya, kalpasan na tinulungan ka, saan mo na kayat na may raman? Kaya't mo asawan, nagmay-may sa aklaan, nagbayad. Warog, anya ayati problema. Matulungan nak nga ta, antay. Ay katuan, apay kit din asaan. Saan mo't lang agbayad din ni tatabadong iti utang na kanya kantay? Ha? Imutang kan ni pari badong. Ay, apay apinautangam. Saan mo't lang agpakpakita kanya? Kat no nagrigat asingiran day ja tao. Intun kwan, inakladanugan ay, tadi mo't lagbayad ay. Ay badong, agring ka.
badong. Ay, Ho! ay, 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 tagainap lagayam. Kunak nupod now. Na, unay ka ti panagkalinduo sa mon badaw. Natagtagainap ko. May dakano dinanog-danog da pare inting kang kwaraw. Ah, Ay, ay na mapasamak dayta no saan kang agbayad iti utang mo. nagmadin na tagtagainap da jay. Dinanog dakano dito'y muging ka. Hindi kwan, dito'y abagak. Hindi kwan, pinabuksitan nak ni pare inteng. Eh, talaga nasakit ah. Ay, wala. Nagsakit nga rin. Kalpasan na. Kinugtaran na kano ni kwaraw. Ay, sos, talaga a pinagtinulungan da kan no kasta. Kanya nga tatirumbang nga ramiday. Ang mga nupay-pay swanda ka o may danog-danugan da kita nga gulitag. Gapulang iti utang ka. Bayad kang tatabadaw. Ay, sus. Makaungungit sa amot ni Kwaro kin mare. Agtugaw ka, Kwarog. Imay dito'y barangay hall ni Kabadong, tapno makisarita kan ka. Kiti sumait. Ita, kasla kaya na mutin na danugan ni Kwaro mare. Mano aya ti bayadam, Kabadong. Umaya nga ron makisarita. Ano mabalain sa anak pa lang agbayad ita. Saan ka nagbayad? Ay, makaungat ang katalagan! At dapat tuloy na di ibagak. Kat, anya tituloy na, Kabadong. Agbayad ak. Inton makaapitak, jay mulak anatang. Oh, kasta ati makisarita. Ngamnay, tong palam day nga imbagam, Kabadong. Ay, wun maray, tung palak. Ang saan kayo magkumanga agpakpakita? Ay, jay tag-tagainap ka. Tagtagainap, tatabadaw. Ibagam tuman kan ni Marito yang ado magasto dito'y tersinak, Maribanang. Taapay, Mare. Di mo kunaan nga adamanen utang na asa nga kilometro. Awan, paumayom laeng at agkakatawa tayo manan. Day talaang, Ketuan amaray. agkakatawa tayo laang, ngam awan mo't katkatawaan tayo. Kat no nagmayat. Naragsak ti agikin natawa, maray. Panagkiking naawatan ti kasapulan, tapno naragsaklat ta ti panagkakaaruba. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Di nakmanlapdan at tumulong dito barangay, tuyang. Kita man ti panawan ba daw nagpudaw, mapangkaki din tumulong-tulong kada kapitan. Man ano kumaya, no napudat. Ay ngumisit ka manin ah, kakaiso na apim mo daw kabasay. Mapanak tumulong aglinays dito barangay. Uraan niya pa'y tararamay na mapananglapay kanyak, mapanak lata. Mala, makamuka. Apay, sa dino, ti papanam, Kabadong, nakakalugong kamot. Mapanak tumulong aglinays, maray. Saan ka day? Nga iso tinuwaragawag ni pare Inteng, hindi na minsan. Ada aya inwaragawag na. Kuna na nga titinulong tayong aglinis dito barangay Kabildatan. Ay, adagayam inwaragawag na akasta. Ay, ejak nang ngaga. Ay, unay kamutin, maray. Si Kapay ang number 1 akagawa, dito sana nakangag. Nangag asiguro na ito'y makinkannawan alapayag kaw. Ngamrimwar dito'y akin kanigid alapayag kaw, Kabadong. Happy birthday, tatabadaw. Ay, sa kwa birthday ko araw. Iso asar dengan anak man nakabkablaawan. Ah, kunak no birthday. Ta, agpainom ka, uma. Anya, agpainumak. Kit nabarbartag ka lang aruday. Saan ba yung unay? Saan na kasi nga ko araw, tamapanak na balay dyan na singad akong paray. Ha? Hindi balay ni uncle ko ngayon, dang. Kito na. Mapan ka, numasangput ang ni uncle ka. Apay, awan dita balay daya. Hingga karot kitain. Tamapanak man nagkita iti ag-birthday. Imbag lang at gumatang iti arak. Ay na pare, pasensyakan ah.
awan ni Inteng ita dito'y balay. Taiwan, talagang awan. Tada di barangay hall. Napan naki-birthday ni Inteng. Naki-birthday. Kunak man naglinis kami dito barangay. At daaya imbaga na akasta pare. At damaray, pinuinwaragawag na nga ron. Ay, nalipatan na siguro. Tanapan mo't naki-birthday. Sapay ado ti paki-birthdan na ita. Manujay ko na. Talon samot a birthday ti atindaran na ita. Ay, agasam da. Oh, anya ngay, kung nagtumod ka, awan ni Kapitan. Kastamot nga adda na panan, dagiti kakagawad na. Dagiti matanod na, puro da na barte. Ay, unyarat. Nalalistukan tupay ngamin ngam dagiti opisyalis. Kaya't kung arod mo ti tumulang. Ay so, saan kan nga ginlalaing? Nagagagat kan tupay ngamin ngam ni Kapitan. Ay, napanala ko man nagpangkagay. Nasaysaya at pay ado kuman tinaimulam anateng. Marikwanag, sino da ito nakadumog dito'y lamisaan dito'y tersenam? Di kuarog da ita. Nabarbartag, iso naturog ditan. Ay, unay meten. Amin da tanod, Maray. Nabartek da. Kat ni Inteng, napanmat naki-birthday. Mapanak mo't kumaa. Taoray dagiti padak akagawat kat napandamat naki-birthday. Ngam aglako akmat ngamin diti tersinak. Kat no imay ni pari badong ijabalay. At dagayang plano yung opisyal ng aglinis dito'y barangay. Plano da Sa nakakaraman dita. Ne, apay ngay asaan ka akaraman, Mare? Kat kagawad ka mat. Ay, da kapitan laang tinang plano iti dayta. Sa anak akaraman, ken may sa, jak masango tanay aglaklako ak dito'y tersina. Hay, una yan tibusog ko ang naki-birthday. Ay, dandanin Jack makawuk. Ay, impaturay mo manan anab-nabsog ka, iti kastaunay. Ay, birthday ko naman. Ay, no panganan, nagalisto ka. Ngam no responsibilidad mo dito'y barangay, di mo mat-aramidan. Naa, responsibilidad asasawon. Inwaragawag mo gayam nga aglinis kayo dito'y barangay. Ang sa dino tinapanam, napan kamot gayam na ki-birthday. Ay, oo nga. Ay, ita ko madya pa naglinis, may. Ay, sinot nang ipalagip ka? Ni pari badong. Imay pa'y nga ro dito'y balay. Ay, ibagap ko maapospon. Tanapan ka na ki-birthday? Ay, di ka lang mabain. Ituloy ito, intun, awan ti ag-birthday. Maray, kaya't mo ang mapantamot maki-birthday. Sa dinaw tayan tag-birthday, Maray. Adda ag-birthday di tabagatan. Adamot di talaod kandaya. Na, amin samot asulin ti barangay kat adda ag-birthday. Isong nga rod mapanta. Ay na, mapan kami laangan agmulakin ni badung ko iyay bangkag may Maray. Sayang ti oras. Da kayo kit dimot, puro kayo bangkag, puro kayo trabaho. Saan mi gaya makayat asayangan ti oras kan panawon may? Sa bagay imbitado ngamin amin nga opisyal kadagiti birthday, Maray, ng runa ni Kapitan. Kasano nga ye barangay haul numapan kayo amin maki-birthday. Mangrikap pay laang Kasto'y tersinak, mangrikap pay laang. Mapan ka manin maki-birthday. Apay, di ka lang maumuma. Ay, pakauma ko mga kat nagado amakmakan. Manon nga aldaw, a birthday tinapnapanan yung opisyal. Kasanon, da ito'y barangay tayaw. Don't worry ka di. Sana mapukaw na ito'y barangay kabildatan. Angam da kayo nga opisyal, mabalin kayo amapukaw. Nubaybayan nyo da ito'y barangay. Ay, tilan tumod ngamin pampanunutim. Saan kami ang mapukaw? Mapanakit di maki-birthday. Umay kakit di. No di mo kaya, di isuputan ka iti pansit.
Manon nga daw ang nakarikap dahil ta barangay hall, tuyan. Binilang ko, nasurukan ang makalawas. Nakaadutan iti naimulay di bangkag. Ang awan sapay mo tinagapuanan na iti barangay official tayo. Anya ngay kumati magapuanan da, kat kanayon da mga awan, mapmapandalaang mat makibert-bert-day. Kinapod no na, manon alawas adya nakikita iti ultimo lipuspos ni parentay. Kasanaw, kanayon mat amapan makibert-day. Uray ni Marikwanang, naawis mo ten amapan makibert-bert-day. Awanay, ginwaragawag na iti ni parentay nga panaglinay si iti barangay. Ay kinalipatan nan aday ta. Tauray dagiti tanod na, si madudamutay. Jakon kaya ti agpasada. Jakmatin kaya ti agrunda, anday. Nay, kasanun da ito barangay tayo no kasta. Bayan mo na. Si madutak matain. Ay na saan mo atultuladan ni Uncle Mo, kwarog. Sino ay kumatituladay? Katisumat ti kapitan. Ay, awan pagbanagan, tinasadot a tao. Imbagam kumadayta ka ni Uncle Kao. Bye-bye, amon. Ta saan na nga amo, ti mabagbagaan di Uncle Mo. Uray dagiti daduma kakagawad. Kanayon kuida makita ka dagiti birth dyan, kas kada kasaran dito'y barangay. Padamot laida ni Uncle Kao. Nga isulangin ti pagalistranda nga ramiday. Nagmayat gayam ti maki-birthday kapitan. Nagadaw ti empatik out da kanyak. Kunak tumit ka. Adan tupay ka di sa bali a birthday a papanantayaw, kapitan. Ado Napuno di listaak itinagan dagiti ag birthday kan ag kakasar. Ay, nakaayayat man no kasta, kapitan. Naragsak tayo amin nga opisyal. Kanayon tayo nga imbita daw. Ay, kuun VIP tayo pay. Iso nga isulangan ti ramiden tayo nga opisyal. Ti umatindar ka dagiti birthday kan kasaran. Ay, kuun Ado, mati agayap. Ay sus badong, nagsamukan da ito'y barangay tayo. Jakpay kit din makita day tabalay da kapitan kan Maribanang. Uray di barangay hall, karurutay. Uray da ito'y kalsada. Nagngangatong tiruot na. Why, dimpay kit di makita niya masabat ma. Manmanumot na namang lukat ni Marikwanang ijay tersena na. Ay kadagboda na, dagitila ko na. Kasanaw, inaldaw damot kanong amin amapan makibert-birthday kan makikaskasar. Saan laday ta? Inaldaw da pa mapan makibunbunyag, makilamlamay. Na, nukasta, uray dagiti tanaw, isumo lang tar aramidin da. Kito na, dagita pa'y matapas pasuro ni parenteng tikunan. Ay na, impagkada kayo kan ni Pari Badong tanapan kayon sa manen naglako itinatag. Ayun amaray, kagap-gapu mila ni Jay Ilay. Ay, nukasta. Ado manen ti kwartayo. Ay katuan amaray. Nagagat kayo ngamen, marituyang. Ay madamag kuman maray. Adda ka di pa'y dagiti o opisyal tayaw. Adda da pa'y mat maray. Mabalin ayamot amapukaw da. Nga main, saan mimot ida na makikita? Ay, kasanumot ngamen. Kanayon da iti kasaran. Berjan kan bunyagan. Ay na, inaldaw lakadain nga dat atindaran da apakipalanitan. Ay, wan mare. Kanayon mo't ngamen nga imbitaran da ida. Ne. Di na ba itong parin ako araw? Naglawa na ito'y kalsada pag na. Pasensya kan tata ba daw? Saan ka kami na makita? Lisyan ka. Ang sumabat ka lang sabay. Nakainumak kami na naggapo dita birth dyan, ti may sa tanod ka. Kasano nga, makapagronda kayo. No kanayon kayo umot na bartag. Da kami lang nga tanon, ti kanayon na mabartak. Ure dagiti kagawad ni Uncle Kao. Kanayon damat lang nga mabartak. Nayon ti kasta nga ramid siya. Ure ito pa ni Uncle Kao. Nabarbartak, mate.
Kaslay panakal mo pa ya. Saan mo tata ba daw? Nga miso nga minti uso itan. Makiuso ka mat nga mina. Yala kaya dahi ta makiuso-usaw. Uray awawan ba ta? Mapanalag pang kagad ah. Arak mo, pay. Ikanda kita arak. Adda ka dito'y balay, inteng. Nalpasen ti kasar nga inatindaram. Nagunak no, madam mabalay. Awan arak dito'y balay. Sana bali. Tendon bigat. Ada kasar nga tindarak. Anya no bigat? Sabadon sa. Anya asabado. Lunes, inton bigat. Lunes pala. No kasta. Awan kasar inton bigat. Bunyag ti atindarak. Lunes, inteng. Saan ka di arumbang asumrek ka ija barangay hall? Awan ti makan iti barangay hall. Ba, Ije bunyagan na. It ulyukin. tapno ammom. Adon ti masmas daaw. No apay akas laawanan dagiti opisyal dito barangay tayo. Busy kami nga ron. Bisay, makipangpangan. Inikwarog nga ta. Nakaawid nga tan. Ay, may samot day dya ka anakam. Tumultula Tumultula din kan ka. Ini nga ta marikwanan. Nagkikita kami di kasaran ni tayo. Naglingag. Balsi. Number 1. Akagawad. Isuan na lingag. Balsi. Uray gayam ni Marikwana hangkat naawis yumutan. Naglingag. Ngagsala. Ay, umayak kumagumatang dito'y tersina ni Marikwanang Maribanang ngem nakarikap met gayam. Ket no napanda ka no ijay kasaran. Amin da gayaman. Ket wan. Ay, nagadayon nga iti paggatangan ta nakarikap met to'y tersina ni Kumari Takwanang. Ay ket anusan tan ati magna aging ga ijay junction. Ay, nagrigat no adayo ti paggatangan. Ay talaga anarigat mare. Ang awan mo't pagasukar iti kape. No saan ta nga anusan amapan ijay. Umay ka man partneran, kapitan. Sige. Partner. Naglaing kamot gayam nga agsala, kapitan. Oras ka. Naglay ka matan. Kapitan! Kapitan! Nay. Unay ka matan. Nagsalsala kami. Disturbo ka. Ko, Kapitan, isardeng niyo pa itagsala. Kano ka may mayatan ti panagwidawid ko pagsardengan na. Sinarek na ngamin ti barangay hall. Asus! Anya! Oho, nagsasala tayo kita. Ay, kapitan, nasken adenggam ti ibagbaga day tatanod. Adaya ibagbaga na. Ulitam nga ibaga, tanod. Kuna, Kapitan, sinarek na kita tatakaw ti barangay hall. Ay, sus. Ha? Asinot ng sarak. Anya nga ti nalada. Intayon, kapitan. Ayaban tayo nagiti daduma at tanod. Kasano man kat saan pa analpas ti panangan. Sayang yung urayak ama ang anger ako kontinuang. Ay, awanan ti computer dito barangay hall. Tinakaw dan. At nagayam agtatakaw dito'y barangay tayaw. Ay, aduda ka nun, kapitan. Ta saan tayo matngamin ang makitkita. Saan ta tayo nga ron na makitkita isong agtakaw dan? Immadudan. Taore dagiti artek. Immaduda mutten. Ha? Apay, nagbiit ba't ngay madudan? Adon dagiti mapaspasamak dito barangay, kapitan. Asaan tayo nga amaw. Kagura da tayo pa yun dagiti kabarangayan tayaw. Jesus. Ha? Hindi samat pare ba dong tinakatakder di taigid? Iwan. Sus, agkuskusilap kat. Ouch! Anay ko, makatudok ti kusilap na. Uwing garod Kayat asawan day ta, kapitan. Nga iti sumaruno, saya atin tayon ti trabaho tayo kas opisyal. Anya tinaramid mo di ta barangay haul. Ket ammom lang aruden akanayon anak karikaw. Napan ko kinusilapan dagiti opisyal.
Nang nangruna na dya, kumpare ka, kapitan. Anya, kinusila pa amin ida. Una, nagsausawa ki dya, inongtak ida. Kahit anya nga'y timbagada. Ikan tayo kano ida, ti may sapay agundaway. Anya nga'y matimbagam. Katuna, kunak, bantayan tayo ida. Dayta, tinaskin nga ramidin tayo. Sana mabali na, baybayan na dito, barangay tayo, kabildatan. Ay, katuan Kasta tatabadong. Agbantay kayo dita barangay yo. Palagipan nyo dagiti opisyales nyo. Iti kanito, nagliway na. Ala, sige. Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Ay, awan pa'y makukwarta. Awan pa'y may gatang iti si Deng. Kahit mang panunot ka, iti pagkwartaan. Sa pa'y mabayag pa'y maapid ag iti mula tayo di bangkag. Kaanong tupay ngay nga agsidata iti naimas. Ay katinton makaapit ka. Di santa pa'y ngarong nga agsida ita. Mang panunot ka, iti pagkwartaam ita. Tapno makagatang ta iti naimas asidaon. Ay, yan niya ngay nga tangag paisaw. Tulungan naman nga agpanunot. Ay, unay tabuok mon, Enteng. Apay no kamot agpapukes. Kapitan ka ngam lampong kamay. Uray lampong agtabagay ka. Anya abagay. Ket no kaslan na itayab nga umok tibilit day taulom. Sapay awan mo nalaing nga agpukis dito'y ayan tayo. Masapol ang mapan ili. Ay ket mapangka ijay ili ah. Adamot jay tricycle ni Kwarog apagluganam. Ay, unsa inak ilay. Ta inak agpasyar. Ay, saan nga agpasyar ti papanam ijay ili. Ah. Ingka agpapukes. Agur oray jay barangay holkan ka. Barbarangay hol dita. Agpalailang kumamit datao. Tinabutusan, masapol nga agserbi asipupudno. Saan kat nga agpalailang? Di ka kadi mabain? Apay nga mabain na kumangay kat kapitanak. Siyak at ipagbainan da. Ay, di ka man, Inteng. Nagtugaw ka aya, kapitan. No saan adagit itatao tinangipatugaw kan ka? Nakitak mo't arimor ni Kapitan. Naglugan iti tricycle ni Kwaraw. Oray siya, nakitak mo't. Papanan na nga ta. Nay, Maray, sumungad ni Maribanang. Ay damagang taman no papanan ni Kapitan. Ay, Marituyang, ada kamot dito tersena. Umayak ko magumatang iti kapay, Maray. Ay nakitak mo't ni Kapitan ang naglugan iti tricycle. Ay, imbaon ko amapan agpapukis. Lampong ngaminan. Mayat kumaano at da barbershop dito'y kabildatan. Aywan, mayat nga agpaisaw. Adulakit dahi tagpapukais. Nabayag nga agpaiso. Awan nakapanunot nga agpukis dito'y. Ay, adan to barbershop ditaw. Sigay, innakaw. Na, ni, pimanaw mo tan. Anya nga tati kayat asawon day di apa nagkatawan sa pimanaw. Jakmet nga rod maawatan, Maray. Imbag ta naabutan ka dito'y balay nga agkuy-kuy-yakoy ba daw. Apay aya, kanya kumatipagsayatan na. Nakitak ngamin ni Kapitan Anagudong. Mapan ka no agpapukais. Apay ko man, numapan agpapukais. Napanunot ka. Ano adda barbershop dito'y bumaknang ti barbera. Awan mga ti makapanunot. Masapaw la mapanda ijay ilay, tagpapukis da ijay. Nagkapsot kan ba dong? Ha? Sika ti mangibangon iti barbershop. Adda kwarta nga induling ka. Gumatang ka iti karteb ken razor. Ngam, jakbit amo ti agpukais. Ay kat praktisem Apay nga iti basketballista. Amuna ay adagaw sa tag-basketball. No di na pa'y prinaktais ngay muna.
payat matipukis yo, Kapitan. Bagay yun lang unay. Imubing kayo pa Ay, imubing ko nam. Ay, mano atawan, ti naikat atawan ka. Mabalin ayamat ang maikatan titawan, Kapitan. Ay, kino ko nam nga imubing ak. Ita, kunam asaan ang maikatan titawan. Tilangam laang ti imubing, Kapitan. Ay, ada pa'y nga tamaalilaw iti kinataar ka. Ala, anya ang maalilaw, Kapitan. Apay, saan nyo akabutang tibalunat? Kun naklaang. Ang mga no ibangam ko ni Nana Mabanang. Ay, akong gato ba na? Lay, nakasukat ka mo, ba daw? Papanam. Saan aya nga imbagam ngay naggumatang iti kartib? Resor, tagpukisak dito'y kabildatan. Ita ka din ti papan mo jay ilay. Sigay, tamangirwarak iti paggatang mo. Madanak mo't langay iti trabaho. Saan lang ani parenteng ti daw awatan na nga honorarium na. Una, tapno adamot pagkwartaan ta. Ay, magatang kuntumot tang ti kayat ko agatangan. Moto'y nga roda ti paggatang ka, ti inakaw. Siguradom arraysor ken kartib ti gatanga, ma? Kita niya kumapay nga iti katangay. Inteng, nakitam ka din ni Pari Badong ijay ilay? Ay, Paribadong ko nam. Apay, nagudong ni Paribadong. Awan mo't tinakit-kita. Dinamag ngamin ni Marituyan no papanam. Na nakita nakakano alimugan iti tricycle. Ha? Apay nga adamagan na. Anya nga iti imbagam anapanak. Imbagak nga ingka agpapukis. Idikwan, nagudong mat ni Pari Badong. Anya kumat nakakaskas daw nga no nagudong ni Paribadong. Sabali nga minti katawan ni Marituyang. Idi imbagak nga awan nga minti barber shop dito kabildatan. Apay akatawaan na nga Anya nga iti kayat na asawan. Dayta nga rod tinagsiddaawan me kan ni Marikwanang. Nay, naglampong day tabuok mo, baraw. Inton malam sumangpot ni Badong Kaw. Umay ka agpapukis ken kwa na, Agpukpukis ka din ni Tata Badong, Nana? Ay, wen, baraw. Iso nga umay ka agpapukay, sa? Ay, umayak tuman nga rod, Nana. Jakmat ngamin makapani jay ilay. Nangina lang nga ruden ti plitay. Nangina manen ti bayad ti agpukis ijay ilay. Agpaiso day ta, Nana. No agpapukis lang ti gagaram ijay ilay, gumastos ka pa eh. Iso nga iyawis kaw, adito'y kalaangan balay nga agpapukais. Mabalin ka day, mga awisak pa iti kadwak nga umayak papukis, Nana. Ay katuan na baraw. May mayat kit di no ado kayo nga agpapukis kin ni Badong Kaw. Imbag ta simbangput kan ba daw? Adan na bagaak nga umay agpapukis inton malam. Agsagana ka, tama nga no ado ti kadwa na nga umay. Ay, adan nagpapukis. Ay, nagsayatay. Mausar ko mutlangan ti resor ken kartib kaw. Kabarbaro ko naman. Inton malpas da nga agpapukis, singirum ida iti husto, ha? Ay, kitwa na. Kakaisuna nang ina ti kartib ken resor. Hey, mangruge inton malam. Agawatan iti kwarta a bayad dagiti agpapukis. Wain, inton kuan, mangikabilak iti karatula di tabataw. Badong's Barbershop. Na, apay asikalaangay. Ha? Pati sakmet tasyak tinakapanunaw. Badong and Tuyang's Barbershop. Kasdi Malayo nain. Kastanto ti surat kaw. Kalpasan na, ikabil kaw di tabataw. Umayak man nga rod agpapukis, Tata Badong. Ala, agtugaw ka, tayo rugi ka. Sige, tapagandare ka, dahito di kuryente, arisar. Imbag man ta nakagatang kay iti kastam, Tata Badong. Ay, kitwin na. Barbero ang harap. Sige, taipadalan ka, dahito di kuryente, arisar, di taulaw. Ninay, apay nga Tata Badong. Ha? Nangat nga tumot iti bangir. Nangat nga to, Kaya guri ka man, takita. Oh, kita mo. Si Mikalbo di tabangir, oh.
Di tabangir ka tatatid daw. Ay, una niya. Ay, aguray. Dahil parihok. Tapno agpadpadada. Nay. Apay nga tatabadong. Sa bali mo ti panang pukis mo. Aguray ata. Inak pa'y basit alaan di kartay. Madinsamot ta just na ito arisor ah. Nalpas ka da, hindi pukpukisam. Aguray, tanabati gayam ti kartay. Dito unag. Itarimaan ko. Ta medyo pangkeng. Na, nagpraktisam samot ti buok jay damo a pinukisam. Ay, kaslakastan ah. Bangking pa'y nga rodeng. Apay ngay abangking ako nam. Madinsa nga ro Jerisor. Madi Jeresor, wano saan mo nga amo nga aramatan. Practice nga raw. Sige, tinak ituloy apukisan day dyan. Ni, sa bali mo tata. Kartib ka matla kartiban. Saan ka ako manuti ah? Kin sumanaukan tumay. Anay ko tata. Nakartib mo tilapayag ko. Ha? Anay ko. Puti kan tubod ako tay. Kung nakasaan ka nga kukutay. Saan mo nasamot gaya mo ti agpukis? Bangking lang arudan. Inraman mo pa kinartib tilapayag ko. Ay, inak man langan ipatariman iti sabali na iti pinukisam. Nagalas! Anya na alas. Gusto mate. Bagay mong tupay day tapukis. Anya bagay kat bangking mate. Si Mikalbo iti banger. Agbayad ka nga raw. Ah, Sa payawan pa'y binamanok itangal daw. apay ko mga agbayad ak ngay. Mangted kakit di ay iti paggatang ko iti agas iti lapayag ko akinartib mo. Sikat agbayad ta pinukisan ka. Nujay ka iling nga nagpapukis. Agpasahe ka bay. Nangina ti pasahe kang papukis si Jay. Ninanatuyang tinangibaga nga umayak agpapukis. Kunak no libre. Adaya mo't librita. Sikat ti mangted iti pagpaagas ko. Ay agkita tayo di barangay hall. Iti sangaw ni kapitan. Apay day tabuk mau. Anya tinararamid mau. Imbaga ni nanatuyang agpapukis sa kinitataba daw. Napanak mait. Di namot gayam amot agpukis, chief. Ha? Apay nga aputam talapayag mau. Inraman akinartib ni tataba dong, chief. Napingasan ba shit? Sing-singiran nakit din itinangina. Kat saan mo't ahusto ti panagpukis na. Anya? Nagpraktisan ni tataba dong detang ulam. Kunak namin no muna, chief. Inanatuyang tinangibaga nga agpapukis akin ni tataba dong. Kita man day talapayag mau. Ha? Napingasan mo't ngagpaisaw. Awagan da ka ita ni tipingas. May ka din di pinukisa dito, maray. Pinukisam. Apay, amom ayat ang pukis. Ay, kitwo na. May nagpapukis di tao. Idinalpas, di nakagkayata, tagbayad. Urayag, ang mga numay dito barangay hall. Nagtulag kayo kade, nga umay kayo dito barangay hall. Wine, imbaga nga, kita kami dito. Awampay matim-imay dito. Di urayan ta, no umay. Kakaisuna ka, barbaro, teresor, king kartib ka. Di nakagkayata, tagbayad. Nabanugak pa yung mga nagpukis king kwana. Dan samot la ako makalugong kagawad. Lakwan nakman. Nay, aguray ka. Anya nga tinapasamak di tabok mo. Kanapay nga aputam tilapayag mo. Kinartib ni tataba daw kagawad. Ah, anya? Impalubos mo, akinartib na tilapayag mo. Pukpukisan na. Inraman na mo to na kinartib tilapayag ko. Amo ayamot ni kabadong nga minti agbukes. Isumot ti ko na ni nanatuyang kagawad. Nadakat kasta apo kisan, bangkeng. Singiran na kidin itinangina. Saan ba't nga ro da husto ti pukis na? Ay, iso agumatang ka iti kalugang, tapno malingdan kasta ka day. Wain kagawad. Agkita kami kano dita barangay hall. Sumunga dahil, di pinukisa. Kagawad, makakalugong mitay. Ay katurayan ta Tadamagak man, wanya ti husto na pasamak. Apay, adi na kabinayadan. Aday tangag paiso ti lukaw. Umayay. Kagawad, punta ka din ni kapitan. Adda meeting na ijay ilay. Isuasyak ita ti adda dito, ibarok. Kagawad, kitaan nyo man,
Nurumbang agbayad a kinitata ba daw? Itag man tapukis mo. Na. Pukis ka di dayta, wenno. Nagayayaman lang. Isupay kit di tirumbang agbayad takinartib na tilapayag ko. Igatang ko iti agas, tinasugat alapayag ko. Napingasan ba't ngagpaiso tilapayag mo baraw? Ay. Ingkay pakita iti doktor dayta, tamang ano aging piksyon. Masapo lamang tad ni tataba daw kagawad. Paggatang ko iti agas. Oh, rumba nga ikam ni Doro iti paggatang na iti agas, pari ba daw? Ay, saan ko mga inggagara kinartay? Kagawad Dalmasyaw. Uray saan mo nga gagara, tanapadaram ti tao. Kayat mo ka day, apingasanda mo iti lapayag mo. Ay, sana. Diyak kaya tagbalin na pingas, kagawad. Matlagayam. Agyaman ka, tasan asika tinapingasan. Ken saan ka man ngamin nga aging pupukes, ket saan mo matgayam nga mo ti agpukes. Awan to ti umayag papukis ken ka. Tamudan ti napasamak. Di mo matgayam ammo ti agpukis. Tuyak, mangtid kay iti gatang di pinukisak iti agas. Napingasan, tilapayag na. Anya? Ay, saan lang arudon na nagbayad? Isupay ti ikak, iti igatang na iti agas. Isutimbaga ni kagawad Dalmasyaw. No di mo kano kayat ti agbayad, pingasan na may tilapayag mo, tapno amanaws. Ay sos, jak lakit di kaya tagbalin na pingas. Sinalbag kiday, kunak no pagkwartaan, ad-adamot amapukawan ti tao. Naggastuan pay. Husto ti ko na ni kagawad Dalmasyaw. No saan nga amaw, saan nga ipapilay? Si kanto mga men, imbaga magpukisak. Ay, madingag pay sa no saan nga amaw. Taisaw ti pakaisag makan. Ay nagtatabadong kan na to yan. Madingamin tagin lalaing. Tapakadaksan nyo dahit na. Ala sigay. Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan